Pemirsa kahanan lalu lintas sering Denpasar, sayan kosek, sani muatang sarana sani sayan becik. Sili tunggilnya ini melarapan dagingin traffic light TL untuk sistem area traffic control system ITCS. Ring galah pungkuran Dinas Perhubungan, nargetang samian traffic light ring catus pate, pacang kejangkepin ITCS. Kadis Perhubungan Kota Denpasar Ketut Sriawan Mausang rauh mangkin kantun wenten pepitu genah traffic light sane durung kejangkepin ATCS enggian ring simpang Jalan Gunung Agung, Jalan Gunung Sangyang, simpang Pemogan, simpang SMA AN 8 ring Peguyangan, simpang Jalan Antasura, simpang Puri Peguyangan, simpang Tukad Musi, miwah simpang Jalan Gunung Galunggung, Jalan Kargo. Sriawan Mausang area traffic control system ATCS pindah ke sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi ring genah sani kepasang. Punika wantah mata tujuan sajeroning nincapang pemargin jaringan jalan melarapan optimasi miwah koordinasi lampu lalu lintas sawilang catus pate. ATCS pindah ke pahan saking sistem utama inggih punika server workstation sani kedadesang pusat operasional sajeroning nyelehin kahanan lalu lintas saking samian catus pate ring wewidangan irike wall map keanggen antuk nyobihang gatra indik status miwah kanan saking lokal controller utawi pengontrol persimpangan video surveillance CCTV miwah vehicle detector. ATCS Kota Denpasar taler kejangkepin oleh kamera CCTV sanit sampun kepasang ring makudang-kudang genah. Nyelehin lalu lintas sisi room ATCS Kota Denpasar taler kejangkepin wall display sane kaanggen nyuguhang kahanan catus pate antuk nabdabin kewentenan lalu lintas ring Kota Denpasar saha medaging layar wall map. Saking kewentenan 6 dase catus pate sane wenten ring Kota Denpasar akehan sampun kaatur langsung oleh ATCS Kota Denpasar tur makatah kaatur saking ATCS Provinsi Bali. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.